بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. تماشاوان هێژە شەوا بخێر. نێرنا ڕاست دەست پێ کرد پشتی هەفتەیەکی دن بڕاستی مژارێن درۆژەوێدا گەلێکن لەسەر دەبێ بێنە خەبەردان لەورە هەم سیاسەتە ناوخۆیی سیاسەتە تورکیە هەم سیاسەتە دەرڤە هەم شەڕێ دنابەینە فلستینی و ڕژمە تەرۆریستە یانژی عێریشە ڕژمە تەرۆریست گوێن بێژن ژالێکی دەژی ئەم دنهێرن ئیران بە هەنێک عێریشە دخوازە ئەو دۆراوێک هاتیە گرتن دۆر پێشکردن دخوازە دوێرە هەنێک مەساژە پەیامە بدە ئیسرائیل و ئەمریکا بڤی ئاوای ئەمێ ئینشەڵا سەرش مژارێن درۆژە بێدەنە خەبەر بدن میوان ئێمە لە ستودیۆیە پارێزەرش یاحیا توران و بخێراتن چاوەڕاتن و ڕۆژنامەگەر نویسکار عەبدوڵڵا خەبەنجی بخێراتن سەرچاوەڕاتن کێکێ یاحیا ئەم ژکێ دەردەست پێ بکەن بڕاستی پشتی هەفتێ جۆتمەهێ بەرخەدانە فلستینیان دەمێکە نو مەگۆ دەست پێ کرد بڕاستی ئەو هێز و قەوەتە کۆ ji aliyê rejima terorîst ve dihate pêşkêşkirin ku dewleteke çiqa bihêze çiqa dora xwe qewî girtiye ew ê efsaneyê xera bû. Êbelê pişt wê de siyaseteke nû wekî ku dest pê kir. Hêdî hêdî gav bi gav ber bi şerê cîhanê yê sêyemîn gelo ev hinek nirxandirîn wiha jî têne kirin. حربا سیمین یا جیهانی لورا پشتی به ایریشا برخودان فلسطین هم انگلیزیا هم امریکا هم فرانسا کشتی و گمی خوی شر بر بحر اسپی و کشاندن ام دنهرن جعلی که ده یمن جعلی که ده ایران جعلی که ده خلق فلسطین برخوددن وانا چوادن الخين و دولة امپرياليست كود عردو آخا إسلامي دا عردو آخا مسلمان دا أو قشخورة تأسيسا أسي كو دبيجن لي لشكري آواكرية أبيا هنك تشتبه ما نادف عن كرنجلو يعني بيشاروش جبو آماده كاريا شركية جلو سر بي خبرت لك كيف فاتي جخوا الشر تديد بين وكالة حربية وكالتي يعني يعني بوكيلنا شغل حربي تكن دولتي مثلا انا كي ويشغا د حربا سوري تجي ما دنرخاند هنجي د اولياوي نادي قالك örgüt قالك مثلا تشكيلات هبون ايك حرب ذكرن نافيوان دهي مثلا هات جوهرتن يا هناك جي مثلا جينا gelki ci zeftekirin peyri ew ciyanaj destwan derdiket hemûlo bêjin peyri Daeş derket ev mesela YPG vê dawiyê pêş ket henî dewliya wê nadê tu pê zanî di wê erda Sûrî de dewlet bi xwe nel pêş bûn heta me digo vanakê dirûtiyê dikin di pêş de filan dewlet henê fakat bana nel piyasine. Zaman keteke kefati şer him beter belagı berdavam kir. Şer yani bidavi nehat. Çava bu dönema ge embejin Trump ji habiki siyasetawi him beter yani vakawe ge xwana dert xist piyasi Amerika rast net şu teharba wulubu دعوییا و ناده پیوینار چاوا چی بو دولت خوب خود دولت بخوا راست کتر عرض سوری وکم بیجن چاوا دولتا ترکی مثلا د اولیا و ناده پشت هنک örgüt گوهی آلیکاریت دوانا ترکی بخوا کتی مثلا ایرانی بخوا او خوجی پیدا بو یعنی دورده روسیا عینی وکولو امریکا هیم بهتر پێشتێ هات خویانی کردن ئەو یاوێنا دەستین کیدە بەلکی ئالیکاری دەدا چمیشت بدە دەولەتی عەرەبا عین ولۆ چاوا چێوتە لێ نەریگ ئەو بخوا کەتن دەولەت حربی هیچ جارێکی ئانها مثلا حرباگە
li Gazê jî berdewam dike tulê dinare van dewletanê gawra tev de li pişt İsrail sekin dewletê îro iqtîdarê wan bûne kolê Siyonîzmê iqtîdarê wan ne millet tev de yani gan hakê ki em navê İngiltere dibêjin neg em dibên dewleta milletê İngiltere tev de pevre û bi desteka ji sedî pêncî şêst heftê em dibêjin ki yani îro vî karî dike newlo ye belkî tam exsê wê na belkî ji sedî şêst heftê belkî di alehiyê iqtîdarê de ye yani ne bi dilê wan vî herbat tê kirin ê Almanya wilo hêlakê mesela Fransa wilo tev van dewletana tev de belkî Amerîka dahî kare merekar ro bêje yani güçlü millet tev de tevlî anketekê bû baya yek bi yek ji teva bihata pirsîn baweriya tev bike Fatî wê ji sedî pêncî zêdetir wê xelqê Amerîka jî dahî belkî merekarî wa bigotaya belkî ne de yani alîkariya İsrail ne dikirana îcarê anakê çawa tê mesela İsrail وكيلي تفا يي ولو هناك عسكري وان تير هبنجي وكيلي وان تفا إسرائيل يعني حربا كفري امبرياليستا إلو تمثيل جي وينا يكجي إسرائيل تعرضا سوري تلي در مثلا لكيلكا أمريكا يرفاقه هي وسائله إيجاري ويشغاق حرب ككيفاتي حرب بنسكنه وعقل السليم وشغاق غالب نية وشغاق بيجن دي بيش روجي دي إلو بيلشمش ملتler مثلا يكتيا ملتا وشغاق تشتكي ساتر حتى يلو نكريه ودي بيش روجي دي نكي وياجي ام بيجن إلو الدولتا أمريكا مزنوي جو بايدن دي بأفخا سيونيستن آليكارية دي تمام حربي شفت نياغ هبه yani radyocu ve kan bejin çat hidi be yani izin da dersler agir yani güvog him betir ev agra pekeve yani bu niyeti bu hareketi gideki bunu berdevam bike bawliya tabi yani herbasi yemin jiki ve ne acebe yani eftiştani gittin projevi evanane yani çünkü niyetavi net mesela yani çareser bike kifati ev gutuna bejim devê Joe Biden'ı gotiye ki hemberê Ukrayna ji bo her tankekê 10 heb tank sewar medayê Ukrayna her ji bo tankekê 10 heb wana jî tev dixerç kirin zaten yani avêtin erdê boş vala anakê çawa dikin anakê jî Almanya van rojana nav hevde diştagilin dibe 10,000 mühimmatê tanka em bidin Almanya bidin İsrail Almanya dibêje bidin İsrail levneke kefatî yani ew silahê keve destwan pê çi dibe pê her berdewam dike yani anakê tankê silahana didin İsrail yani ne hedefa dibînî ya nabîne hema dabê xaniya xera dike ji berê ve biçi bi van mühimmatê didin wê neşkî swênayî zaten وهما خرج دكي ولو انسان تكفن بر ولو دار تكفن بر ولو بنا تكفن بر وينا شيء فرق ناكي هما كي جبريفي يعني راح قلاندنا كي يعني تمامي حياته انسان لويدرا خلاص بكي لغور فينا حركاتك شقر دمشينه جبر فينا وشغاقي حق حرب نيسا كنادن tabi eftişteki hundu bejin harbasi yeminci yani anha ke bidzi ana ke binre ana ke dest vekila demeşandın ana neg harbetiniye yani harbasi yemin ولو يعني دولت تف انا كي البياسي بهف نكت بنجي دبنره قالك دولت هندري حربيه دنك كيفاتي يعني حربا ايرو لهمبري في حماس فلسطيني تاني تيكرين داهي وك حربك سيمينك كيفاتي لورا لويدري حماس وغروب مسلمانا مقاومتي دكن مجادله دكن برخداني دكن هني والهمبري ونا يعني نه بلکه 5 دولت بلکه 10 دولت تمام دولتی امپریالیست جی به اسرائیل رانه بله که عبدالله کلام کنج به در دست بکن یعنی اف حربا جانی یا یکمین یا دویمین
لگور و شرط و مرجع خوی ویدمی بو سبب کشتنا بمليون انسان وش خو پریشانیا عالیه اقتصادی و لهلکی لپشتی کو اف شرن کنوانسیونل کو دبیجن ایرو د زمانه کی وادا ایرو رخ يعني دولتك و örgütek vek Hamasyan bejin örgütek de hesabı nehi devleti çekevi giran ve bejin siyasetek evi beynel milal tüne yani de devletin tüdünheri mesela de sebebi şüphe hazara insan şehit ketin و نزدیک 3 میلیون انسان آنا ج آخو دور بونه و به تاثیر آوی هب 10 سال پیش مده جهبه احتمالا شرکی وها کو دو دولت یا جی زیادتر دولت ورن هندری هف پیش هف و پیش روزی ده تاثیری که چوال سیاست دنیای جبکی یا جی پرسپکتی وها جی بپرسین عقلی که سلیم جی خویانا کرده دولتین ایرو سیاست دنیای ادارت کن. يعني براسي يعني تبجه حربا دنياي سيمين اشتغل سر غازة دركبه يا دا حربا روسيا وأوكرانيا دركبه يا دا مبين حربا سوري قد هندرة دركبه نا اف حربا çünkü Avrupa بالحصا زراري اف حربه پرديتنا دوي وقتي 6 مليون انسان شاف قتل كرنا zaten ev NATO'ya ev yekitya milletaya avana gış bir şekilde hatına avakirin. Şiber gahar bugde ve rengi dernekeve. Fakat ve hakikatik yani kija devlet edi gahar bugde despedi ki herkes lugor menfaata xwe lugor çıkara xwe gavna dve dera da tave lugor veji ama ben pişkiriya hınkat hem de var siyasi de hem de var çekedi de var silah de ev ya pişkiriya vedik. İro mesela Gazze'ci vaktam diştağılan, İsrail gam diştağılan, beri her tişti, bir Fatih. Mesela Gazze şrojevet gerek nekeve. Yani hatta ev harba ki despet ki, despet giriş hafta jotme ve hatta İro, ve ev komküjiye berdevam dikin. Ve İro, ev komküji hiç devam dikin. Aname ben rojeva Türkiye em muhtadinlerin, balavajik şandi, hafta ki 10 roye, 15 roye, وك او روجه اولي گرما گرم ام غاز تشتغلين دروجه بده بياتونيه يعني خبرler عمدنارن belki قالك اسكر مثلا فاتنا كشتنوان يعني 12 حب اسكر 20 حب اسكر نكم دبن افا حقيقه سرگرد بسكنانن فقط لهلكجي ام بلا بحسب 20000 انساني ام مظلوم دكن انساني زارو دكن انساني بيرك دكن شبربي يعني مثلا غازه از بخواد بم دروجeva Türkiye'de, saziye sivilde, medya civakide, de televizyon adı vazifa her imezin yani ev rojevede gerek nekeve şu boçu çünkü düveder adı insan tene nayn kuştun Biray Fatih. Birek uzarok tene nayn kuştun. Düverde insaniyet de kuştun. Yani insaniyet yani ne hela Müslümana tenedi ya da hela Araba tenedi. De Gazze'de bir tamamı diniyede insaniyetlik diye kuştun. Yani hem ben insanlık hayata koy demeşine ya da liser dışına hayata koy avakiriye fakat hatta ama amri bu 5 sal 6 sal betiştina mesin buyu dinare ev tiştani diniyet jer hatta ana gotin perverde ya xod istendiye ahlakı xod istendiye bir normna mesin bunu fakat ev tiştana لجور حقوقي هر تشتي حتى حقوق حربي جي دقاسته تكشتن zaten belki milleti Avrupa'ya giyiyor şu alema İslam'ı beter lisernigaya yekje ev bitişte pemezin bunu ev insaniyete gfam kirine dقاسته gtekuştun şbervil lisernigane şbo veji vazifa me aherimezin a tamamı Müslüman o tamamı insaniyeti hatta erişe bir şekilde devam bükene İsrail ev komkujiye devam bıkın, ev katliama devam bıkın, ev zaroket peçek yedi, ev pireke mahsumun düve deradı, gıten kuştun, ev ihtiyarana gıten kuştun veya gerek her imezin drojeva medebe. Biray Fatih bala xobet ne? Ev tişte gidrojevedi nay hesabı ev kesi medyayı, medya civaki giddesi xo
digrin. Ya da ev kesi ki habera servis diken. İro di Gazze'de çok az insan hatı, çok az gazeteci hatını kuştum bir Fatih. Bana rakamı سریع صدیده rakamı paşıydı, sedu bazı habattın. Yani şu bu çi rast erişivan insanlığa gazeteci diken. Çünkü şuye derana o haberanalı dünyaya beladı be vicdani insana güveya kabul nakin zeradibin ser nega hem İsrail hem jî ev kesî alîkartiya wan dike di serî di Amerîka'da kamuoya wan em ê bêjin gelê wan jî tesîrkê ser wan dî hene ji ber wê naxwazin ev ya jî derkeve. Ji bo wê ez dibêjim wezîfa me ya herî mezin yek şey gerek em Gazeyê di rojevê de gerek em nexin di rojava me ya ewilî de be ev tişta ez vê dibêjim. A du da jî di Gazze'de du tişt hat famkirin birayê Fatî. Yani berî em bibêjin حربا مبين دنيا وشيب بحربا سيمين وشيب دولة أري قال لك دولة بفيها على قدار أوروبا بي على قدار أمريكا بي على قدار دولة مسلمانة بي على قدار بلكي دي الدنيا دي جارا يكمين جيكي حقو سيبچوك وتمام الدنيا على قدار تشكيوات كتية هولي يعني حربا روسيا وأوكراينا حقوسنا هتشتغلاندن حقوس دنيا بير على قدار نبو إنسان حقوس را نبون سرندا يعني اف تشتا شبروي حربا دنيا سيمين geçe ne biji tesira ve elbikemani kanda ve hakusin ser dünyaya kiriye. Liser tamam milleta kiriye. Liser tamam devleta kiriye. Çünkü tiştik derket holi. Şehel kedi vakti jidi seri bernamet ani zaman ev hezagı gotun İsrail o her tişti dünyada duvarı leşkeri, duvarı istihbaratı, duvarı silahatı, duvarı balastikatı de vejmare diye kesik nikaripe. Nerinik va الدولة أرشيبو بالحسب دولة عرب أرشيبو حفتا حربا شش رجال برش عفامية يعني عرض شو مصر استندبوش سوريا استندبوش إيران استندبوش شو كو استندبوش كو استندبو دوات راقا افتشتا هات شكاندن يعني شبو شا هات شكاندن ملت يعني دقوت الحفتا كي دهرا محكدة وإسرائيل بدرا بستينة قال لك إنسان حقا نزبوارد اشتغلم يعني دقو فان إنساننا بفي حالي خواه نكارن تشكي بكن فقط إيرو إسرائيل دگو 5 گاوا ازی تمام شهولی راکم گازه من آنا دبی ما 4 گاوه خواه آویتینه یک مایه فقط دوان 4 گاوانا ده تشتک بیم بدست نکرنه او پروژه گدانی بوم برخو یک جی بدست خواه نکرنه دو بلکی بالاوه کشان تماشاوانی من جواب بالاوان کشان دبی قطر چی گود؟ گوالا ام به اسرائیل دوارا حماسه ده گازه ده پیمانک چی بو لحف کرن چی بو ve duvarı tendürüsiyeti ilaç ve derbasi hela gazebin. Peki bengahave çi bu? İsrail'de bir işte ve izna daye bıraka ev esire İsrail ilaca bigihin van tedavi van bikin van yani karınvan ilacına bigihin van şiboye medayı van. Aslında ne var İbrahim Fatih? Ev hedi ve gavna bavejin şibo bahamasırı hedi hevditin keminin çünkü bedra da hariyet manı. Bine beriya anajı şehla İsrail'de teklifin luan hatır kırındı ser Katar'ı gotunçe guverin agrbestikeş bu çend roja an bebejin. Haması beanatta. Derket gu hatav komkujin nesekinin. Hatta milletime ve abluğe dernek heve. Hatta av katliamana dernek heve gu ve kabul nakin. Evana gışçır edin İsrail'de hariyet maye, dengasiyet maye, ev hezavan ne eberiye, evya tabla biş tamam ediniyedi had naskirin. Lugur yani neriname din vakti ki nezikde ve İsrail tabi bengahna şu an hazır bıkı ve gavna babıcı agrbestiye ve bukhazı çepebi inşallah da bername edici çavame gazı inşa bıkına mı belki serve biştağlar. Adu daji ez halas kım biray Fatih bu kurtayı bejim tişkici derket hole mesela milleti Gazze ve Hamas derketin. Yani ev kesiye gidgotun Hamas yani hezave ve teslim bebe ve vi milleta ve şuur derkeve belki işte heri mezinci ev baveriyavan, ev şecaatavan, ev kahramantiyavan tesirli tamam dünya kiriye iro ve tesir buna ve bina Fransa tane bir Fatih her ki harp despekilu hatta ana lugor rakame rafi 15,000 insan Müslüman buye. Yani ev khinavan insanana ev şecaatavan ev baveriyavan mere famdeki beyhude neçuye evyaji belki ve peveriyamette peyva meşhur üstad Bediüzzaman Pala Osmani dikir
دگوش اوروپا را گبیه اوروپا جی چی اسلام گبیه اف دست بکرن ام بنرن برخودانا حماسه گازه دست بکریه. بله. دنابه هفته ده افریقایا باشور دیوان عدالت یا لهیه اسرائیل دا محکمه که یحیی توران او محکمه شواد شه تأثیراوی وی چه به چه هبه لورا د مدیای ده گلکی افهات شروع کرن اسرائیل دما کدوی ده دوی محکمه ده به سوجدار کرن ام زانن سوجو قباحت پرگران بله جبركو ديكتيا ملتا دا وهناك سازين بين الملل دا قطي عامي نهاتن ديتن لورا سريوان سازيا امريكا انجليز والمانيا وهنكي فرنسا دولتين دنن جبر بيه كي جوي محكمه انا كيف كارت كي اوي چه انجام در که بجوي كيف هاتي اولو بيجن يعني د سري د شخوا يرو امريكا جي مزنيوي نا جو بايدن مثلا ام كارم بيجين كي شخوا اداره تفزينات دستي بينا ديه اللي هي لاردني جي اسرائيل جي نتنياهو جي نب عاقل يعني اف سياسه تاقدكي نشولي عاقله يعني عقله خوشتري خوابتي وكايب هيرسي وبقهري وبانتقامي او كينو بغزا قد هندري بيناده يعني جخوين مجيك كتير ناخوه بوينا حركتك يعني بحسي خو حركتك نبع عقلي خو حركتك جبر بيناكي كتن حقيقة جحرية كي جاي كي مزن في عرض غازي بإذن خداي تعالى إيجاد في محكمة جي هاو بالتاني إسرائيل هاد درخستن لهمبري محكمة كي جي ولو داويا بيناده أم هيفيد كن بخبرتا خداي تعالى ولو دسته انسانی نمسلمان جیبه که آلیکاریا مسلمانا ورکرن و نتیجه کی انجام کی خوش وینا درکده فقط هاو بتنی درخستاوانی محکمه جی او جی تشتكي او جی قیمتك جیر هیه جي اسرائیل د محکمه د دنیای تویده جي هات محکمه کرن بچه ب کوک قلاندنی براه قلاندنی و بقتلعامی بسوی قرمی هات سوجدار کرن سريده مهم ویای آدنیجی گه ده سال 1948 و چقا گه اف دولتا تروری گه آوا کرن اف چتا هانی شبکات تروری گه آوا کرن تعرض فلسطین ده او چا بچنیتی آوا کرن گوتن کی گو یهودیا کو قلاندن تیکرن قطعام لوان تیکرن هم بری وانا سوجي سوي قرمي تيكرن هولوكوست هي لألمانيا جي بالخاصة هتلر فيا كريه وانا بيتن يعني فرناو وان بك صابون وسائره كيفاتي اجاري چاوا چبو او هنگي دوي دميده اف بنگها يعني بيماني كدناف دولتا دهاتي كرن لسر يعني سوي قرمي بنگها وينادي اف ليكوليني ويعني كاري يهودية هي كاري سيونيستا هي اوقات وانا مثل اكاديميسيني و تاريخي ده افانا لسر شغليني جبوغ دنيا في بيماني قبول بكي جبوغ يعني جبوچه جبوغ سوي قرم يعني اليهودية هاتي اجاره د سال 2023 چاوا چبوك كيفاتي او پیمانا گجبو سوی قرمی هاتی چه کرن جبو راه قلاندنی هاتی چه کرن ایرو وی پیمانه اسرائیل هات سوجدار کرن لورا وان ادعا دکر دگو ما سوی قرن تکرن اوروبا اما وان چاوا کر هاتن عرضا فلسطین بری وینا هین جه سالا 1900 دست پیدکه حیا سالا وکیرو زیدی 100 سالیه كده عرض فلسطين ده قتل عامت كن عول بهاوي شتى تروري دكرن بريك دولتي آبابكن بشتيجو خكرن دولت إيجاب دستي دولتي وبآلي كاريا دولتي وك إنجلترا وك أمريكا إيجا هر جاري هر سري چنداكي
رح قلاندنك سوي قرمك يعني قتل عامك ككيفاتي كرن إيجاري دي 2023 هفته جوتمه هيدا چاوابو ككيفاتي جوي روجي وحتى إيرو چاوائي إيجاري جبريفي دي لبر تلفزيونا يعني دي وكم بيجن دي يايني زندي ده زندي بزندي لبر چاوا قتل عام تكرن ككيفاتي قتل عام يعني سوي قرم دي بيجن كي مثلا وان اوقاتي محاميه مدافعه فلسطين ذكرن او انا سر نافي فلسطين كيفاتي او انا مثلا قلنا افريقيا جمهوريتي او حوالي يعني بيمانه في او امزاكريه وهم جيش برق تديق او جي بخوجي ناوانات او ابارتهايد كتي قوتن سوي قرم مثلا جيرتي قوتن لهم بروان هاتي كرن يعني ندري افريقيا هاتي كرن جبر بينا او بخوا في دردي مبتلانه او انانه او بخوا مدافعه فلسطين كر لهمبر اسرائيل ايجاري چاوا كرن قوتني وانا تب دليل بون تب بنجي وان داغرتي بون حتى او تدي بردف كي اسرائيل عسكريه تدي لخستخانه شفاي ليستاك بيش انسانات كيف داوي خلكي حنكي خو بيكر مدياج فاكي دي دويناد دغو فانا تدي ابزليستا حماس انوبتين افسائر تشمتي وري دغوت او ليستا داهي بيش وانا محكمه كرن جو بنرن جو فاي نادي فلان دكتوري دي ليست دي هاتي ياسكرن و اف دكتور دي دراجي شهيد بويه يعني بشتي بينا هاتي شهيد كلمنا وندبيكي اسرائيل دبي يعني ابدر جي لشكريه ابدر قراقاها حماسيه رهينه خستن بن بي خستخانه فقط لو خستخانه تشتكي له تنبو لخستخانه مر اوبراسيون بك هنگامه حربيه دو حربيه جداهي او سوج نسوجي حرب يعني سواش تو تجرتي قلت يعني سوجي حربيه تشتكي يعني جداهي وسوي قرم تشتكي جداهي كيفاتي إجاري أنا تشتكي تنكرن سوي قرمن يعني شوا سوي قرمن كيفاتي يعني بنانه إنسان مثلا بلكي هناك إنسان تذهبنجي يا وطا إنسان جوي درا دركتنه ت علامات كي لشكري تي خويا نايكرن بني وناب ديناميتا تي تاغرتن شخور جبو كيفا خو جخور هناك دبيجين كي دبي از جهوالي خور وك هديا كي دشينم دبي قول مويا تقينك كيفاتي جمهور رو سالبگرا روجونا قيزا خواز بيتا اري كيفاتي لبنان افانا سوي قرن كيفاتي يعني جبريبه او شغات مثلا بمبا بحزارتون تباويج سر جيكي تجوير نكار بس حربي دكم تو وش شغاك ام بيجن تو تمامي مس جامعه بنارن تو فرض امولو فرض بكن يعني تشتكلو ده ممكن فقط يعني سياسه جامي قد باجارك يذهب يعني عردي مثل هذا الجامعه كده ام بيجن بلكي تشكيل اشكالي خويا هات بخوياني كريال دور وينا فقط تمام جامعه حتى و تب كنيسه داهي تواناجي داهي تب تخريب بك تجوير نكار بيجي كي از مجادله يا استاذ حربي دكم لهمبر يعني هنكي örgüteki يا عسكريه كي اورديه كي راس حرب دكم يعني حرباق اسرائيل تاي دست بكرن حتى يرو كيفاتي زندي لبرچ عضاد التلفزيون ده الميديا جواكي ده يعني هر ساعت كو قلاندن هر ساعت سوي قرم تيكرن يعني سوجي وينا جحبتي جوت مهي حتى يرو هر روش سوي قرم تكرار كرن يعني تي دوباره كرن شو تي دوباره كرن كيفاتي او شغال قلت يعني بالخاصه يك نافي مثلا وزيري وانا السروك وزيري وانا يعني نتنياهو بخوا بحث عمليكا قها ذكر يعني وان محاميانا وانا وخاتنا يك قوتني وانا قوتن كي با مزني وانا دبيجي كي دبي امي مثلا بحث عملي قادك بياخذ قوتي كامي نوكليري بكار بكن بياخذ ايدني برچ عباد بيجي كي اف جيران نان خوارن تشتكي امنادن افانا تبدي كت ملتكي تبدي امحابك في ابياي وابياجي بخص سوي قرمه يعني باشقا تو تعريف يعني تشغفني بينا تنكر تو تعريف فيه تشبينار بيجي كي إيرو جي إسرائيل حرب كي ذكيش خوا تشتاق إسرائيل يعني أنا هكي
ده حرب دو عرضة غازة دتكن نحربه نابي وينا بخوان نحرب كيف فاتي يعني شوا حربه يعني بكيج يعني örgüt biz harbi edikim örgüt hem cege örgüt le tüne be خستخانه راست راستا دا بيستر خستخانه راست راستا دا بيستر جامعه راست راستا جيج جبريفه انا كي مثلا در اكرانات بينن والعرضا عرضا جيج يعني كس لي نما بيجي داي كيفاتي وان دوزريج بيوينا جيسنكي جلكي مزن بيري عرضي صاغ بريف جوتك دارا صاغ تيني يعني دارا كيفاتي داري دريه اورتاري يعني چاندينه وان دارانا يعني رادكه كذا شوا تكارج بيان الاجبار بحرب يعني بقي مثلا لهمبري وينا برخودانك هبه فقط بها يعني نايوي معني الهمبري وينا زاشخوا اورديك تني كي نابي ويجير بحرب پرپرش دولتی که جویرته گوتن اپراسیون فقط ابا او اینا نه اپراسیونی دیگه او چی دیگه راه قلاندنی دیگه یعنی سوی قلمی دیگه که فاتی نیتا چته تروریست چیه یعنی او غزه دمکی دریجش سال 2006 داد دستی حماسی داره 3 میلیون انسان خب حماسی ده گریدانه چه مسلمان چه غیر مسلم دوی در دجین يعني هم اف برسكيه يعني ايروج صدي حالتي حشتي غازي هاتي تخريب كرن ام فرسكن سبي الشر بقدا يجي اريشي جتا ترويس بقدا جي وجيبك شجي جبو جارك كدن احياء كرن وانشاء كرن غازي هي يعني بلكي 5 سال لازم 10 سال لازم كيكو غزه دبن مخاسره ده يجي ام پروژکسیون کی بدن پیش روز چه هیئت پیش عمل کرده مدودم کی نیز دل اندام کی حماس گهداری کر لگور تخمینا کد گورتن نامه ده هفتیه ده و دی افشار بخده دو پیجی چته رژیم تروریست هناك طابوري خرج غازه بكشان لبالي ام بيجي تزانن لشکری کدور در شهر دکن پره شهر دکن یعنی گرک دویل دین جهاتنه دور در پره شهر دکن دما کو به تمامی لشکری وان بونا و هر رو درو جسدی وان بچونا اویجی حتی جیکی برخوردانا روی در هنک لشکری وحشی جهنه یعنی بیتزانه پیش روزی اون شاد خوینه يعني الشراء أولي ده أرمانجك إسرائيل هبو أبا أشكار هر كسان أرمانجا وجه چه بو يعني دقوش هلا روشلا دزه دست ببكم ساتن وبي بالا و روجه أولي كاغت طاوتن إعلان دكرن دقو جي أولهية ونهرن هلا أو رفاحه يعني أو دري رفاحه هلا مصري بروجواني هري باشور آلي باشور من رفاقة بسيب تركي جدون هلا مصري هلا باشوري تمام بروباغندا خو إسرائيل لسروي آوا كربو قسمك إنسان فقط فياج بجم نه قسم كي برزده أو إنساني كي چون هلا باشوري جي ويا ذاتن هات فهم كرن أويا بروجاك چون بروجا وان دقو أمي ببن ويدرا أمي فر تميز بكن اسکری حماسه وقتا ملت نمینه کس آلی کارتیا وان نکه ود درات بتنه ببینن ذاتن امی دوز بکن ودرا یعنی امی گشی بهدمین وقتا جی انا نقولش سدی حشتی هاتی تحریب کرن پروی لوی هلای به هلا دنه و دگوتن دپی ویره ذاتن بسیسی امی ویا قبول کرن بدن بری انا بچندا کی شهلا مصری دبیانات خدان زن بالا و کشان نکشان veya da gotun ya da gom ad bejin çol bibin çoluk Mısri yani van insanana emad hundure İsrail dişi çol hane de hundure yani unkarın derbas ve derakan yani o toprağı o aha ki işgal boyut ve derajı çol hane unkarın ve derat hobkan yani proje İsrail şahafte jotme hedi ki des pekiri bu dugo az gişab hela başur peşre az ve derajı komkujiya bakım ازل خستا خم ازل مکتبا خم ازل آمبولانسا خم ازل زاروکا خم ازل پیرکا خم و انسانی و درا و برونش و درا در کبن
فقط برای فاتح ایرو نقطه گهاتیه او پروژه گچه دکرن و او گاوه گدو هاتن آویتن او دیرایتا ملت غازه ابی اشکان بنا ده هلا روش آواد ام ببیجن نه هلا باشور لگور رقم فرمی 300,000 انسان هندوه دراتنه 300,000 انسان حتی هنگ سوال دکن یا دو بیت هم اف 300,000 انسان دوه دراده که وانا حیاتا خواه چوا دشین دوه دراده بنا برای فاتح او بنای او اپارتمانی خرابونه او خانیه خرابونه yani gelka kiriye vek berkafa gelka binevand çadır ava kirne gelek insana duve derade de hundure xaniye xoya xarabuydu eme ben ew kullu saqapat kirne o hayata xudve derad dijin o van insanana ew insanı berxwedanê dikin ê Hamasê jî belki li ser piyade helin ew kesanan yani projeyê İsrail ki heta ana digo ez ê van insanana gişvê dera derxim و گاز به انسان بهلم وان لجیکی مقیم بکم او پروژه ایرادا ملتی گازه او باوریاوان yani تشوارد بيش بيزل فر بمرم خلاص تقدر كفد بي نازل فر بمرم gel كاجي zaten malbata ve henüce çune yani güçlü insanlardı be az mala xwe az milke xwe az baweriya xwe ev arda ve dera sernak ya az bimrim yazıl ve deramı باوریک به وی شکلی برای فاتح یعنی اسرائیل فهم کرد و بلکی او اسکری گتا بحث کردن ایک به پره ایک بلکش طرف انگلیزاتش امریکا ده گلک هاتن کتن و درا لتمام وان نگانا جهاد فهم کردن گوان انسانانا به وی شکلی نکارم وی ملتی yani şuve dera derxin yani emi bejinge ایرو به قفلا انسان şuve dera derketana به هزار herkesi xol derya xista سینورک شوار ورکدان وان انسان بو تازه درکوم او به چاغا ev proje خوی بردمان بکرانا yani çok azdı tarih edi belki şey azman adı komkujiye bir şekli kala çend yani bomba atomi ve Hiroşima Nagasaki hatin afetin hassasiyet çara katı ve لگازجی کی چوچک هاتی آفتن او ملتا دیستی بیازه در راکب. بله شرای روسیا اوکراین ایدا دمه کی کرد به هرمه کو روسیا کتی و ویدر بمباران کرن انسان جوه کشیان. بله. هرمیدن. شبر به یکیجی یعنی اف تسیرا قد خواست قل گازه چه بک و هدفها خسته بول بیدرا افهم کر که ویا لدار نکد ایرو باوی و بین امریکا جا هدی نصیحت آلواند که. دبی مشتر گوت نه کهی برایش گوت وقتا تو ته کهی ویش کلیتونی کارش نافدار کهی ایرو هینوی تسیره که چون که امریکا جد آنات زورید مایه چون امریکا شهل کد یمن شهل کد عراق شهل کد ایران او اسم سوان الوی دراده ایریش لوان تنکرن او تجارتا گلوی درا تنکرن yani تسیراغ İsrail برای فاتح کشسدی ست قل سر سياسة أمريكا تنبا وأف ليدري أمريكا كحسابه البجارتين نكرانا نقاندنا كتسيرا يهودية لسر ودرا لسر هالبجارتين نكرانا زود پاشه خدانه دابون إسرائيل çünkü وقت زاروكي تيا بهوابه وقت محملاوي نخوش ببقات نكه إيرو دروشهلاتا نافيند زاروكي في شكلية أما نجيوجي قالك بوه فاتيه قريدان سياسة بوارته مشاندن دنزده ونه ببينن بناف مثلا روسيا ايريش كيرن امريكا وانجلترا چند حب دولتي عرباجي الي كارتيا واندان ايريش لو درا كرنو بيف امريكا جو خود زور دبينت في دراده او تجارتات في دراده هاتي خود كرن شبر ويكي اف بروجا اسرائيل دكو از غزه والا بكم بيشا خوازي والا بكم هلا فلسطين ايك امي بن ناف محله وانقش هف قطاندنا از وي بروجي لغزه لدارخم اوه عقیم مایه دنیزیک ده تجی کرم کر لشته یادنش بیاناتی وانجته فهم کرن انشالله از بیم دنیزیک ده بزلیلتی کی زلیل بویه بوی شکلی و اگربستیک چه ببه و مطلق زفرا هماسی انشالله تعالی بیا و نتیجه بیم انشالله پشتگیریا هری مزج یمنی دستینه yani belki جعلی مادی جعلی چک و سلاح جعلی خوارن و علاج قسمه کد کاربن تخنا غزه
هناك بشتكري دستين دستك دستين اللي آنها يمن برخدانه کی هجا دده جبو پشتگیری و دستکا غازه یمن و هزا خوشکوی داره دستینه یعنی جعالی استراتژیک جی امبیجن جعالی جغرافی جی جی کیوی استراتژیک هیه و یمن چقدر کار به وان ایریشی خل همبر گمی و کشتی که پشتگیری اسرائیل دکن یا امریکا دکن یا انگلیس دکن بکه و مجادله خو بدومینه و دلیل که دده چه به یمن لورا هفته چویی ده ایریشه کیجی لیمنی هات راست کردن جعالی امریکا و هناك دولتين که پشتگیری داوان انگلترا بو اردنجی بله او بحرينجي يعني الرزار هذا نقول امشي بشكليه واتكن اما سلاحي وانبون يعني امريكا وانجليز بله يعني هناك يمن يجي لازم خبر بدن يمن عزتكي بدست خستيان تيجي فاتيل وراد ام بيجن قوتنكي ايجي يعني جميع قدرباسي ليماني اسرائيل بفن ويمال جي اسرائيل ربفن امنا الفردرباس قرار كله دانا وچند حب شخوا ايريشي قالك ايريشي كرن همبروان جميانا جبر بينا قالك جمي شخوا افي خديه جميات فيرمايا شركتي وانا قوتن قو امنا ما فير يردر دورا اولهيد فردتني يعني بسريده تدي وقو بلكي كات شكلي كاره مثلا دورد وي مانع جبوك جميع درباس نبن شو تبليه هذه هبه وبيزان جي تبليه هبه جبوا شوي مثلا جميع درباس بكيفاتي يعني زعلان قد ودراد أولهين ما تبليه هذه كيه تبقى يجي كده معينك بتاقج بقى إيريشك ولا جبر ولو مال جي تبقى لازم قد أولهية درباس به جبر بينا وان خديه فيرماج أو يا ويناده وأمنا ما تفرد درباس بن إذا بر بينا يعني يمن بخوا يهاوي مقصداك ام بيجن جو ام ناهل جميع درباس من يهاوي مقصدي يعني هنا جي هنا ولو راس خليت قلبي انت درباس من او جي ناهل كهره ايجاري مثلا امريكا وانجلترا دوله حتى خواست كواليسيون كي جي جوان دولتي اوروبا امريكا فردي خواست تشيكه يعني بتاع امريكا خوش بريد اللي كيجان وش غيريشه كي حتى 20 دوله تاعنا بيش خوا نامشه يعني بانو عندك وانش جو هما من امريكا دنه اذا في جاري تشكي ولو شيء نبو يعني قوتن اولياء قوي اوستريا اسبانيا ايطاليا قوي مثلا اليكاريه حتى فرنسا حتى 15 دولتي درخستن ده اري بس وقت دولت ذكرن فقط وانا طير قو اما تكاري ملفرتن هي امناي بله نهاتن حتى جبل ناجي ابو اوبراسيونا تدي بالطياره هفته وسي ايريش کو هاتبو کرن او شواگ ایریشا پر کرن هفته و سه حب ایریش هاتبو کرن که فاتی يعني فانای فرمینه هفته و سه ایریش هاتبو کرن يعني دبان ایریشانا ده امریکا و انگلترا تنه يعني ال ایریشانا کرن دیاره وانا بون يعني جميع وانا افتيار الرابون عرضا مثلا سعودي ازنا عرضا خداق استعمال بكار کرن او امارتا دي ابي لشكارا بمليتلري او هناك زندابو افاني ديفان دريدني مثلا وك امانيوان افاناكي مثلا اذن ندا اذا كيفاتي بفي هاوي ايريش كرن فقط او ايريشي وانا باندورا وينا نو نكون نقول يمن شي بفيق يعني او قابليته وانا ني ايريشي دبن سرجميا ابينا نكارن بالمانع يعني جو خد بريد جي افسري ده صلايه يمن بسعوديه رش خد حربي دبو برقد حربي دبو جي يعني لغور بينا امدهيه وانا هنه وجوار قيمه جيرتون ليش خو حسابي تشتكيش هناك بمنات نجي اريبو انا خو بمنات جي كرنا حتى خو فدا جي كرنا اشكال جي اولياء وينات جي بنر دولتي وك مثلا ايراني بخوجي داهي مثلا تركي تو دولتي هن فانا كي تبدا خو باش دهشتن يعني قبل حرب فره نبي مش تقولوا يعني بيانات تقولوا دان او هناك هنا راست بدولتي جو ايمه الهيلا غاز زيمه الهيلا
فلسطینی ما حتی داویج از آلیکاریه امی بدن فلسطین ولسوی گوتنا خونه يعني بتشاوي مثلا ولو مثلا هناك انسان كرني وانا ولو كي مثلا نعجبين جداهي فقط نهايه ده او كاري اسرائيل قدويلي مانا اليات ما يعرف لهلا دني بريخوا يعني سر بحراس بينه لهلا كي سر بحراس سورن كيفاتي شخور جيخ ان خوش شخور زاد كر اسرائيل اجا اولي ماناوينا انها تجارت لي بطالبويه اليات حتى مبخدي مثلا وزير كوينا افي بحرب يجوانا شوبو مثلا لويدرا جلك انساني ورشخوا بكارمانه يعني شكايتي وانا اوي وانا هني او ليمان جبني تجارت لي سكيني كيفاتي بفي كاري هاني في كاري هاني يعني اجاري تشتي عجيب قوي دولتا امانجي امانج بيفا كير قلت كي مثلا يعني 20,000 زي 20,000 انسان فا قتل عام بوي لغازه وندنجي خناكين وتلحب جميع اسرائيل قواتن استكنادن وفان دنيا يجي تكن بهوارا كاورن بهوارا مذ امي هرن امي يمني يمحابك جبوق اب جميع درباس وبنر قيمتي خوينا انسان الجوان تني اما لهلا دني جبور تلحب جميع اسرائيل درباس بن ويجد بخامي حرب دنيا دس بيبكن بلا دنيا ليش ورا آلي ممي هرن باليمن الحرب وفي عجيب دولة عرب دا جارنا وها امبيشن خبرتين خبر درد كفين يبالي ابناء سياسة دولتي كيف يعني دولتي سياسة يعني أمان مثلا دولتك بتشوكي مثلا ويتشي هي تجيبك ديوي تشبك يعني تدس واناش فاني ايه حربينه ويعني هو بتاني قلتش دبي وان شيء بالمسألة تعمل بوان نابي يعني تشكيله قلت بيجولو بالشعب يعني كارب تشتكي بكن يعني نال كيفاتي فقط صادقة دبي باقي الهمبرية من مثلا قوي بيكرن وعرضا خوا امزنا وناد هواير تياري ودرباس بن وادني قام علي كاريا وناكن ابي اجي قلت يعني بفي هاوي لتركيا د kesin futbol edileysin, futbol van hem karın bejin, futbolist hem karın bejin. Yekşi de Antalya Spor'da, yekşi de Başakşehir Spor'da. Ev her duji piştkiriya Siyonistadan. U piştiko milleti me lisser ve ki hişyari ki بوانكت والهمبر فان هردو فوتبوليستان كودركتن هر دياجي تركيا بيجن بريواندان محكمة جيبون تشتكي في محكمة در نايد بيمنو ساعة لو جزاك بك جوتر كفيدا يعني جزاك له جراندر ناخذ عندي شون يعني تشتي يعني ملتي ما لسر مثلا غازي الشارع خود دومينه هست خاص ام جوه هلیده دولتی ام بیشن جهنک آوای دا تشتی کودکه تیر نابیننجی ولی ملتی ما سربی مجاری جبرکو شیاره افجی مجاری که باش yani انجام که باش ترکت راستی جوه هلیده دمان بنیرن من سربیش دخوازم بیشن. Yani vakti aynı zaman aslında dıvırdı de mesela Gazze'de, pişkiriya Gazze'de millet çok az xwedîtiyê ki be hadisa van hep top edilizine de futbolcuyan bir bejinde ve hadise de pir xoşkat fahm kirin. Çünkü de medya çivaki de pir yani bertek tüne bana pir nikaşet tüne bana o pir denk ki hez gidernek hatta bavarna akım قرار بفي رنجي قدر كتا همان در خستن در في دولتي وهم ده حقي واند محكمة فكرن دارساندن دفي وارد يعني او قوا قهات آفيتن aslında şelkede tesira milleti tesira milleti لسر hem hükümeti hem لسر devleti hem ser medya civakiye tesira van dve derade hoşik derdi kev meydane derdi kev holi aslında Amerika ve abş bir Fatih şehla Gazze'de ya da şehla pişkiriya Gazze'de şahafte cotmehe ve hatairu dişlik derdi kev holi yani o kahramani
مجی انسانات جی گرتن جی هاتن گوهراندن یعنی اما ببیشن بلکی فوتبولجی قهرمان بو بلکی آرتیستیک قهرمان بو یا da اما ببیشن یکی ده فیلم که ده پر ده پیش ده چوبو بو قهرمان yani ایرو سمبولا گازه برخودانا گازه اما ببین یکی بک ابو عبیده درکتیه شنه زاروکا تنیره شی انسانی مزین جیره اما من یک برنامه که لدارد خیادا متیگیک لدرداد که تو نر خورد گش سرچاوی خود دیگرن خود کن وک ابو عبیده سمبولا پیشگیریا غزل ودرات کن حتی چند دم گولت قشاغمد هن قهرمان هبون جنیت ارکن هبو وشت رامبو هبو تی بیراوان یعنی وقتا میبین زاروکی خورد کی و قهرمانتیک ره بدانا یا دا میرانتیک ره بدانا وی ناوی خود بحثا جندوز جنیت ارکنم یادی که دو رامبو مه آنا تل کوچاول نافچاد نره زاروک دردی که تو نره سرچاوی خو گرتی bayrak فلسطین گرتی یاد نابینا وانده یکی وقت ابو عبیده درکتیه اف فوتبولچی که حقوسی مثلا میبیشن yani nav xortadı, nav zarokadı ya da nav milletdi. Aslında çünkü futbolcacı gibi hatta bu. Hakikaten de nav milletci top listine tope yani pirci girtiye. Yani gelip bunları kanal serüveni sade veadın rxinin. Şiber ev sembola gireda ev insanana hem medyacı ve ki de hem millet gibi işte kabul nekir. O gider xizler ve ev aslında nirxandına millet redide. Peki de serveyarı çelli devlet dedik ve çel hükümet dedik ve aslında ve Amerika gibi beje. Geldik endamı partiye giderdik evin aslında ve minok şekilde darxıstı bun. Digo pişti gev harpa despeker no pe. Geldik insanı Türkiye çun İsrail hatta da safa İsrail'de her bir insanı gazer kirne. O evana hem yani milleti Türkiye xuyadık fermide hem İsrail xuyadık. ملاتی Kemalaتی xuyat ke. ام قال کردن که یحیی پرسن بدا پاری سر به تکلیف قانونی دا. Yani ez veyat xwazim bibêjim ev gavana millet dixwaz yani ev insanê Yahudî ki divê derade gi piştgiriya İsrail dike û hîn van insanê giderin wê dera piştgiriya herbê dike alîkartiya xwe gi perê xwe buware dike hela tu helkê di boykotê helkê di mal evana em deynin qozî ke fakat di wî warî de heqîqeten milletê Türkiye gelê Türkiye rasta rasta ev gavana ji devletê dixwazin ji hikûmetê dixwazin ev gavana gibi avetin bine minok du heb çuçuk bu du heb futbolcu gider xistin de hakkı on darzandın ter bas bu millet be ola dilemeli rahat kir şiva gel gave vakidi be avetin hatta ev kesi yani giderin harbet kinu güverin Türkiye xanqandın yani idame ben darzandın van insana kanuni bir rengi gider kevin belki tesir ki hem ser siyaseta İsrail bike hem la Avrupa bike hem Amerika'yı vedera demeşine çünkü milleti veji levit işte naxwazana harba vedera qanda milleti veya derve Yahudi em bebejin kısmı ki pir hundurji bil hasab mesela sirawan de jera hasizin ve tesir jil serwan bikra gid vedera de karar beverengi derketa. Bale. Hüda pare serve müjari teklifa kanuni peşkeşi meclisi kir. Aya vecihe gelo bigat şahsi. كيف فاتي يعني تكليفه تابي تكليفه شغال شا komisyonu. اي ناس تلف حكومتي يعني تبيز عنه تكليف دوي يعني دريج دبر. دو دريج دبي حتى يعني درباسي كوميسيون او درباسي ابي شي ناب يعني ام بيجن يعني ناكف روجافي لا التكليف اخذ ما ناكف روجافي هو شغال ناكف روجافي يعني روجافا مثلا كوميسيون او درج مجلسي اجنال قرليان بيجن بورده او هود هندري تكليف الدميني اجا افا مثلا دا باجي تكليف كير او جي هود وي اويد ما يعني ويس بيفيجويد ما دوينا دي يعني بيج مثلا جبو في سويقر مجبوق اذن مثلا ورد عين مثلا وزير عدالة بلاتني مثلا مجلس شي اذن مجلس جبار خوسته مجلس شي قال في اذني مثلا قبده جبوق اف مثلا دار زاندن ورن كرين هم مثلا هم ولاتي بناوان مثلا جبوق ابطال بيكرين هم جي افيج اف رهقلاندن اف سويقرم مستفاس وجانا تفليد بن جبوق هين بيتر ورن دار زاندن تكليفك بفي رنجيبو يعني براستي يعني افياج جبوق مثلا جبوق رهقلاندني جبوق ورن دار زاندن
لازم جوينار إرادة سياسي هبه إرادة سياسي وشغال بيش دويناتن أبي أبناء بقوتين دميني ككيفاتي حتى عم بيجي أو دحب إيج همولاتي هم تركي بون هم إسرائيل بون أبناء المدياج فاكيد تدي سورتي خدا بون حتى بيك بيرك بون زولو تخمين دكم فاناكي تدي قفامي هر الحربي ولو قوتن جخور يعني وكاوي تشتكي نورمال جخور در الحرب كي هما جبو ملتي خو يعني دولتا وان هاتي اشغال كرن او هن مجادلاكي بكن يعني ولو ريد دات ند قوت دي ام خوي اشغال كرن وهم امي هرن يعني راح قلاندني امي بكن فينا انا قوت ند قوتن يعني نبي رنج ريد دات جبو فينا يعني ساوجيتيا اسطنبولي قرار كتابه يعني قلت له نحو جوان محكمه يعني جبوت يعني هو تاني قلت لنا مهر الحربين ناوي ما نيجي هر واسو جنابكن بلا إفادة داهي نستندبون إفادة شيء نستندبون وفانا أوي هرن ويدر شربكن يا شر كرنا بقى سوج خباته ويبقرن سا تركيا عين وقدرين شو دوام انت محكمة حكي واند النار يجربوا محكمة الصلح الجزائي أو حاكمية الصلح الجزائي أو تشيكاي إبطال او قرار سوجتي ايوه قرار سوجتي بطال كر او ناكي انها ويفادوا ورقرتن يعني ور فقرن تركي ادرساوان هات تثبيت كرين ورن تركي ويفاداوان ورستندن بكالك شكرني ياما جبيار لازم كيفاتي كمثلا امولو بيجن وشغاق حو تني كو بي ام بيتشونه حربي طابي كي افسوجيق انها تنكرن جبريفي كامولو بفكرن يعني سوج بخوا هاتي إثبات فقط وشغال بالشكل كده أم بفكرين أم بيجن جرك أم راستاوي بالشخصي خوا الورد ببينن دليل أم بلو ببينن أم بيجن هو شغال الدليل كده لازمه المدياج فاكيد تديو شغال مثل بينا ميناد تقينن تمشتيولو كولو بربتشافي يكا راستا السروانا شاهد هبن ياجي إثبات فوتوغراف الهبانايا هين بيتش خو راستا غيرك او جزايات حقيقة يعني بخاطر هي يعني لازم او كسي كو فكره سيونيزمي وكوان فوتبولجي كان بحث كن فياش خرا قبول بكن فيا ترسيتي كيف دريوان از بفي ناسنامه خو بفي نيرينا خو بفي فكره خو الولاتك اسلامي برحتي نكارم بشي يعني دما أزنات سوكي ده بريبة بتشم أزانم كوفان شعري كل مدنيرن أو تشتكي بيني شمر قبول معكم يعني مثلا دار زاندنو محكمة بكرني جي أبي يعني بلي شو بلكي ني إثبات كرن أو كسي كورافيانا شو بلكي جار كده النيل بلي محكمة مثلا بيجن أفريقيا باشور رابوتشو لا هي يعني دولتك إسلامية نينة دولتك خارقة ببرجي مسلمان نينة كيف فاتي يعني بنا أنا كي مثلا تشناجي جانا وش عمل نيرين كي مثلا اللي تشنا نرى نيرينا مرود كي ماني جانا شيء بن يعني ياجي مرد تام بحقيقي نابجي ناد أنا كي مثلا سوجي سوي قرمي بخوا يعني ناي مثلا نتهني سوجي كي يقولوا يعني من يعني فردي في أعطى سوجي كي بسيطة هنا وقت تشكي تبيجي كي مثلا يلو يعني إنسانك تنيجي ده يوري كوشتن تدي الجور نسي آياته يدي وقت إنسان تبع بكوجي خذ تعالى ولو حساب كليه فقط يعني بلكي نيريني النبي نيريني لحياة الإنسان دناره بلكي جبنا هي نيرينك ده فرق مثلا نبا أو بخونا إنسانك كي من بيا مسلمان به بلكي نيرين كده المسألة دناره فقط سوجي سوي قرمي رح قلاندني ايكون كوجيه او سوج تكفاتي او سوج لهمبري تمام ايو 6 مليار انسان لسر دنيا هي او سوجا لهمبري 6 مليار انسان هاتيكره يعني تمام انسان قانوني بشري دجي قانوني بشري بين الملل عين يعني ايجاوي شخاقه انسانك طرف جير المساله نره او جيوه يعني ومساله بتشوك دكي بقيمه دكي يعني او سجال همبر فلسطينياتك نولويه همبر انسانيتك تمامي مرا جرك نيرين بينيرين اللي بناره يعني دوي
نرينا هاندجي أواجد تدي ولو وكاوي مسألة بسيط دبينه تدي ما قويا دبي ساوجي ولو قتي دبي محمد شور أبسوش نكي خدش تنازيو هنا ولو فهم كل حاجة زيزان ولوين فقط إفادة ده هنا غير الدليل أجي لبرسيني ناكه هم تقررك يقولوا ده مقصد ده ما كي مسألة ذكرت مسألة جرانة باش ام جوی در باسی سیاست نافخویی ببین که عبدالله منجی بخوجی سیاست جنیز تاخیر دکن سویه که آداره جبو ترکیه دیروکا هلوجارتن ایدیس براستی دولتك ولاتك وقت تركيا جي دماغ بيجي سياسات تدي شد بيجم تركيا بي عبد سكن عبد تشكن عبيكانيات تشكن يعني سياسات أوقع كتير وجبها ملتي حتى بلكي بعض بيس صابري أوقع بردردي ملتي بسياسات تنبو لخوارنا أخذ نيرت لحياة أخذ نيرت وحياتاوي دريدة با كاريوي دريدة با سياسات بر علاقة نتكر فيه لبالي عنها سياسات هي بيتر بقيمة بيه هي جابية لورا إفادة كي أوجي معرف دور دخوا إفادة كي ياجي بارتيه كي فكرياتها معرف بيجن تمثيل دي كمان تخوازه وي بارتيه باجو وفكراوي سرخو ده ببينه رايا خو بده سيوي كي عادة ريجي بيجن هبجارتنا محلي يعني دي سوي بيكر يا هرمي هيدي بارتي اندامين خو پیشکش دکن نامزدین خو پیشکش دکن لبالي تشتكي خريب تشتكي عجيب تيديتن آنها تمام بارتيا نامزدين خو وها بچو هيدي كا بارتيا دن چكر يلو ازيد كاربن بارتيا كدن رجي ام بيجن تيكيري اكي بكم ام بيجن لشكر كو هاتن كشتن سرکومار اردوغان به سرکی ای پارتی را تکیری کی کرد تلفن کرد همان سری او هات خبردان گلو اخ پارتی و ای پارتی خنیزی هر دکن عالیه کدن خبردانه که واهای دوی پارتیا دمی و اخ پارتی جی تکیری کان هیه هدا پاریس چنجیا نامزدین خو آشکره کرد یعنی وها هی پارتیا رنگی خو باش آشکره نکردی اون به پیواژه چه خواهی؟ يعني براستي هالبجارتني هربي نوكي عمومينا يعني برد هرتشتي ده هالبجارتني هرمي ده اري بارتي تسيراوي پرزده فقط پرچاك شوي تسيراجي نامزتن يعني نامزتي بری هاتب ناس کرن یا دا خدمت کرده یا دا بریم بین لحرمه جی که تشتک بکارانی به دوی ادوی تاثیر که لسر افهل بجارت نبکه و کل جنا ویجی نوکا اولیه بلکی روم دسر آخ پارتیر و چتر دبینن یعنی او تاثیراوی او دگوتن ام دسینور دنه و بگلک پارتیر گد کتی کلیا و پیو فقط هرمی يعني بالحصاد قصروا كومارتي عجباندن وبيفا بتهل بجارتن وبيفا يعني لما سلا حبكي جورد اللي تنرى يعني ما بين هالبجارتنا 2019 دحب باجاري مزن شدستي اخ بارتي وچا قدر كتبون كي يكشفتار اسطنبول يكش انقره بو فقط يعني اداره كرينيده حقيقه زياده تسير چنبو المخالفت جدنري لغير حقوق بلدي جدستي وانده هبون شبر سرو کومارتین دستیوانده بو تسیران زده لصحه تونه بو شبر ویجی آخ پارتی جی و مخالفت جی وقت از لید نرم او کل جانا عمومی از دوان د نابینم غیر حصاد مخالفت وقت جهپه تو لید نرم چون جهپه یعنی او هین وقتی قدر باس بوی او شوقا قد سری ور در باس بوی پشتی ویجی اکرم اماموغلو özgür özel پرسکریکا وان درکد نواند نقاشی پر قدام که هین قبر قدام که هین او شو قناشی قدر باس نکر بود اصلا بحثا نامزتا کر شبر ویشی يعني هر دو پارتیا جو وقت از آن لید نرم يعني پارتیا از بمش هلا مخالفتی و هلا اقتدارت که از المسئله نرم اد پرچه دز بوان بگیره دیدم يعني هر دو جی گاوه خو لگور وی نرین تاویجن فقط پشتی ای پارتی وقتا گو از این نامزدی خو هرم هل بجارتنه آهرمی
دوی دراده آق پارتی حقیقتا حساب کتابه گیش بو پارتی نید کر بالحساب پارتیه چوکه می ببندکر بلکه مره بیا کار بشه یعنی در رفاه پارتیسی یا دا هدا پار قد هالبجارتنا عمومی ده پر دخس بوان ربه هر تجگره ودکر یک پشتی پارتی گوزر نامزدی خو گته کم بیوه بالحساب دی استانبول ده دجینی دیده yani خو بهتر راحتر دبینی. دنگه پارتیا و اتفاق aynı ki jevdu felişi. Felişi yani خو راحتر دبین çünkü bir İstanbul'da ama ben HDP pişkiriya CHP bikiji ve kurtur nabini bir de namzete derketine hakikaten qarna Ekrem İmamoğlu tu gidedi berhev o mesela namzeti AK Parti Murat Kurum vakta tu berhev Murat Kurum de depremedi hepki derket peş yani de depremedi او كلجاناوي او خدمتاوي ولا ساحده يعني طرف مله ده هات عجبانن İstanbul معلومه و يجي ki depreme heyet iştaglandın ve deprem çebibe yani yeki va tecrübeli yani لسر Göksu beredi gotun belediye başkanı Esenler'e gotun او de Tevfik Göksu gotun fakat Murat Kurum görme gavık yani hejatırı fakat şehla mebejin Hüdapari malume ve de İstanbul'da de bajarı mezindi Ankara İstanbul İzmir gibi pişkirge AK Parti gibi kupeve yani ve derad mere çifamdı ki tam ittifak a cumhuriyin tesirikli serve ittifakı heye çünkü bana dis pişkirge alandı ki fakat şeyle AK Parti'de vaktatülerler xudve derede rahattır dibine yani bilhasıl mugub çıka iyi Parti derket holeyupeve yani de encam edi veya zelal buye. Ev namzeti reddedin hediye herkes kija ve gavi bavi kija namzeti derhe gelek başar li namzeti hember dinere. Yani ve kederhel gor ve gav ke bavici partiyadı. Bu şekli gavin teavetin fakat kelejana a heremi nevek a umumi ve derad şaredari perde peşlerine hizmet perde peşlerine Şiber ve yekeşi dühündüre vakti ki nezikde mere takdindik ve herkes namzeti xubeli bu hal bijartını bir rengi ve derbaslı kelejana ve hendiktir. Bale. Peki Yahya yani emr Ali ki ve tamamı Türkiye haberdin haçte vilayete o Ali kişi nevi bernameci ser İstanbul'u haberdin. Yani İstanbul bu AK Parti'ci bajareki em bejin kritike bajareki sembolü böyle yani serokomar jverko demek ki direj dueder serokatiya şaredariye kiriye hem ser İstanbul'u meritkare haberde hem jî hali CHP brasti îro belki hêj dema Kılıçdaroğlu xaraptir tê xwendim yani lewra Kılıçdaroğlu dema wî İyi Parti û HDP û Saadetê û pirê partiyal hep civand yani o awayekî gelecekê devayê û liderekî bû yani her çiqakê masî wî hevin tune bijî lê anha dil lider xuya dikin CHP'da yani İmamoğlu özel xuya dikin. İmamoğlu hesabı wî jî nake yani namzet a jî pir têkilya acêb Eskişehirê qewmî yani Eskişehirê Serokê Şaredarî Eskişehirê 85 salî hê jî dixwaze ve namzet piştî qebûl nekiriye gotiye wê çaxê sekretera min bikin namzet û vê jî qebûl kiriye yani vê dixwazim bêjim AK Parti li hemberî wê anha muhalefeteke ku wê tê xetengasiyê ez pir nabînim. Fatî yani rastî xwe berê dijî yani devra Kılıçdaroğlu xwe jî wekte gotî yani li qarşiyê mesela hemberî Erdoğan muhalefet bi xwe a Tirkî ne muhalefetekî wilo bi rastî bi heqî yani bingehek wêna lê hêja em bêjin heye wê çaxê jî wilo bû fakat wek mesela we gotî ca ev anhakê yani ev özel hat ser ew ya jî giraniyek Yunanî pir tune ye giraniyek Yunanî pir tune ye ev mesela İmamoğlu bi pêşket jî alîkariya wîna di vê
هلبجارتنا سروكاتي ذكر ككيفاتي وأف تشكيلات اسطنبولي بالخاصة جوهران يعني تشكيلات اسطنبولي دلقي اسطنبولي واندرانا بيتر آليكاري دان مثلا في özel بوي هاوي أو يا تدي بو سروك جبر بلو يعني جيرا دینداره ها شير دینداره جبر دینداریا وینا حبکی کاری وینا نباش کرد فقط انا که اویگ يعني الجهبيد كاريكاريه بدن ويرا بدن جهبي جاردي او فكره ايديولوجيك او يجب ايديولونيتا ايديولوجيك قد فكرن قد بين مثلا هما بشي هاوي بيجي بلا جهبه يعني اوانا بيتر بدني يجب نيتا خدمتي وآليكاريه بدن جهبي امام اولو باولته بكيفاتي غير في جاري نممكن به يعني جاري قالك يعني طلبه انيفرسيته مثلا جوارج داهي قالك وعد كربون يعني امام اولي ازي بليتي استبوزا داخينم ازي انزا تشاوبكم ازي شي بلاش ازي بلعبكم ليتس مشني قالك تشتي ولو قلتبون شفانا تشتي كري يعني قارناوي ناوك مثلا كي عبد الله قلتي يعني قارناوي نا باش لكن يقول قارني هكا ملا هري ووريات به او يا جارك ديني اسطنبولي حق ناكه يعني ولو بشجيريا به دم بارتي جي هذا ولو بشجيريا به هبجي يعني نبس بقالك نبس به فقط يعني قوي شغال يعني بتسرخينه يعني تشتي عجيب ويتشي بفه يعني سبريز شي بفه يعني كس مريه بيناك قدر خين اللي هم بر مراد قرم يعني وقت كيف ابلا قلتي مراد قرم شويه تجربه وينا الميدانيه وشخص اسطنبول بخوا نبا جاركي كي تهما كي ام بيجن سروكي بينا جغبني اسطنبول بحر كاري مشغول به وكاري اسطنبول اهمال بك وكاري اسطنبول جي بخوا بمشي يعني تشكيله تنيه الاسطنبول به كانت خدمتي بك يعني اسطنبول جي خدمتي بخويه وباجاركي يعني توريستيكي باجاركي ام بيجن بهتر البرچاوايه باجاركي يعني شاركه تركي الاسطنبوليه نابندا تجارتي نابندا تمام تجارتي الودرايه جبر بينا غير خلقي اسطنبول بخوا نه ايديولوجيك بفكره امولود بيجن غير نه ايديولوجيك بفكره غير بيجن كي يعني خدمتي تيخم بيش وبكي خدمت ويبكي غير او حق دكي غير او سركبه وكيفاتي بروجيا جي مخالفتيني بري بروجيك وانا بو وان دغو اسطنبولي وانقره وازمير دغو دي ادانا جي مثلا دغو خستبون انطاليا بدس خو خستبون يعني فاناكي جو بدس مدبن ويتشاغي ويريا اقتدارج مرفبه يعني ولود فكري ايجاري او بروجيا وانا نتشو او بروجا وانا نتشو سري جبرك او بروجا وانا نتشو سري جي جرك انسانه ايرو بذينيتي جي يعني خدمتي جسي الشيخ ودرخيني بيجي كي ازي خساره كي بدم اقتداري دو بيشته في احتاج اردوغان ام جي بخينن يعني ايرو نوقت كاري البجارتنا عمومي يجي اسلوكاتي يجي يعني سلوكومار يعني مثلا 2028 هين وقت جوينارجي هين بره كيفاتي زيدي 4 ساله وقت هي جبر وينا افاناجي جرك باندوري السيرفي يعني البجارتنا هرمي نكن وجرك دفي يعني هالبجارتني ده ازوج هيفي دكم جرك ويقولوا بجي جغبني يعني او تشتاق يعني بفينية تفكرن او انا هين بتركين بفن يعني او ايجي تخست من باندورا خواه بفينية تخست من باندورا خواه او ناويش من باندوري وكاربن ودركبن و شوا بفن كي نامزات كي ايه هين باش به الاسطنبولي بالخاصه الاسطنبولي اوي بدرخينه وليلا دا انقره جي كيفاتي اف منصور يواشي تخزمتاوي توني اما ولود بيشند بي يعني اف بريق جيرتي لخدمتي شو خرجناك بري شو تخزمت شات بكرن شو هاتي كرن خدمتي قال كي مزن كاري مزن ناد برخه يجي تشاودكي خلقي مثلا ام بيجن ده اي كاركر جير لازم بن جوخره بيستاد خي سيد خي يعني خلقي وين يتقانع دك آلي كاري مقالي كاري يعني بحق البلادك السوسيال ياردم جرتي قوتن تي مشتي ولود دي تبي وين يتي بلكي هناك كي يعني بنجهك في هذا
يعني وكيدني يعني جبري في المرة بفكره تمامي تركي مرة بفكره يعني وي أواجي إيديولوجيك بفكر إنه بس لهرما ما يعني در مرة ولو وهرمي وبمينه أما تش عمومي بفكره وتجبيل خاصة سر اسطنبول بفكره أزنية فكرة ما أدبي خدمت ويدر كفش. بله يعني شخو هالبجارتين محلي هرمي لازمه بنيرينه كخدمته اللي بينهرتن لبالي يعني سي چار پارتیه کو زیادتر ده پیش سنه و سروان تی خبردان مدیا سروان خبر ده در خپیش کاری پارتی اندن دخ زحمتی يعني او خواني كارن بدن او خواني كارن بملاتي بدنا قبول كرن لبالي افجي هي ام بيجي تزانن يعني هالبجارتنا محلي نبتني بجارتنا سروك شارداريه شيلادن بلدي مجلس رئيسي كدبيجن مجلس كبلدية هي شاردارية هي دور ده شواكو مجلسات تركيا هبا وكيل تدا هبا 600 كاس وحكومة بيجن كنترول دكن تعقيب دكن بلدية دجي شاردارية دجي سيستمك وها هي يعني جبر في مرف دبي وها نفكره إشخوا پارتیا دلی من سری هی از خوازم بدم دی ازانم کو و سر نکه پارتیا دل بیداری قوت بهیزه از ندم و از بدم یادن فکر جی نراسته بیان يعني ایدی ملت هیدی دی سر به فکر کواش işte tefekkür hakikaten beni gerek bir dağırtın yani geldik partiye ama ben heremi ya da partiye gıpçukun ama bejin hin navi on gıpır dernek eti geldik او فكرة هم بين رأي ناد partija خواه yani evya perderdeki peş aslında veya hat faham kirin yani de helbijartine gebered gider basbu eftişta hat faham kirin yani giş bu koalisyona yani bu parti gelhev bikin letiş gidnerin yani de partiya me bejin a heremide ve me ben aşare deryaye ama من 2028 partik her partik ama ben oy per gitekilya ve çevre avul iltişkid nere dibete 2000 ama ben 24 da çok az o istendiye aslında sermaye kışvederer eri belki li cina bil hasal heremame tiştinice ideolojik hani herkes ama bejin oy dedi ve dera ev kesik ama bejin partik bir heye aslında dilevi şehir duazı ya da siyasetavi de acibin ya da pevivi de acibin ve ola işte de mecliyemede evi fakat az oye şiber kazançnaka az nadmi divan yani helbijartine der basbu da evya derket hole adu da jibre fatih işte leherema perteş tağlandın yekji qayyum belki de bungaha mecliyete der bastı bu iro leheremi bilhassa لذي هرما مقوختات الكيجا شارع الدارية بيشتغله مثلا ما بيجن هذا بياض أنا مدين دم قدر كتيه أبي سوالش ما سوال دبه يعني تبيسكاد تشتغو أصلا بالامك شان تدي بيجن دم وأخ بارتي هفديتن أتكن أصلا أف بروباغندا قدر خستيه إيرو دمه درخستنه شبوج çünkü gellik endame wan ya da me ben evan de hilbijirin ek raya dedin wan çid gotin ev şid be ya vallahi az rabim o ya ze bidim ve zaten qayyum be tüm manavetüne yani ev kelecanya her ser sunduk ya da xoditiye sunduk bike ya da peşeroj ede bezi şaredarik mi çebe ev kelecani millet renamaye şve heleşide ev HDP hedi ve propaganda dedi ki yani tekilama AK Parti'ye çevu hatta veya gotun dugo magoti Ahmet Başarı mezinde pişkiriya ve bukunjil hereme kayyuma nakın ve kesin bunga havetün şu bu çütünü çünkü siyasete AK Parti'ye bir ay Fatih bine helbijartına gider bas bu umumi gışle hember terörü xo avakru kazan şükür İroji helbijartına ana komple sera eveskeri hatunu kuştun sera avatkı yani vedera havak zeft kiriye o helbijartın liserve kiriye ve me ben ece hepyok özgür özel gideri cenaza millet beravi dedi ve rabeca de serve siyasetleri ve rabbe bedemere beze kayyuma işte az navecim tücid vedera pişkiriyan bak kesin ben gahaviyat ve ek veyat beji sade şbo kelecaniya endame khoya vedera
nekevş bu ve propaganda dikin. Bəli. Belki de vi varide yani siyaset vakta meril edinler. Kayyum yani netişki rastı de heremedi. Çünkü normalde ek behel bijartine had behel bijartine bir ahara. Fakat bengaha siyaseta AK Parti bu ez analiz edinerim. İnşallah günü varebe pişirdi sanki ve kayyuma tayin bakın var xuyatke. بله يعني مثلا قيوما تشرج دويه پر بيشتغلاندن. بيشتغلاندن لولا دماكو هرم دستي بارتين دوي امبيزن خيزي دابون خدمت ملت نذكرن يعني شو قد جو ام خدمت نكنجي رايد دنما ام hiç ما خدمت يمكن ياجي نتك دردكي خدمتي پشتی کو تکلیوانی و پکیکی را و چک و سلاح را و بیشن مالا ملت الوان هرما خراب کردن دولت جی دست بخیوم کرد اری اوجنه سیستمی که راستن ویجی دبیشن بله و ها خیال که پیش روزی لیسا ویرنگی بمده. Yani kullukur kanaatamı spev kebem yani şeyla huda parede bişim ge ev bengaha mejivan ne kayyumba belki dışarıdariyadı gel ki betir şehla huda parede yani ememin teklifini gel ki mezdir bidanavan çünkü tesira huda pare leheremi millet giş zane yani evhel bijartına umumi jid gider bas bu a parlamentoru لگلک جا لجه امی بین آق پارتی گدر نخست بو گنکار بو در خستا وان بخواد گود بو پشکرگی هدا پاره اوی آخزان شکر بون یعنی گلک پارلمنت و بشکل در خست بون فقط مثلا شاردریه ده آب بلدیه ده شبر yani ev sistema kayyum dibin gaha meşyavet hene belki dvi wari jide ew belediye gel kabidin huda paret dvi wari de habki dve derade em bejin li paşman yani. بله. دسته داخل وقتی مهیه که هست روی مجارم چطور فازم بشه. كيفاتي يعني ويه البجارتن يعني لهرما مدى أمولو بيجن يعني ملات زانبون يعني بتشا سر صندوقي أو شاغي تدي وجه آني زمان أنا كي مثلا شهر دريا مزن مثلا بلي خاصة ميردين وقت ديار بكر مثلا بيجن عرفة باجاري مثلا مزن مثلا هني واني دفان درانا دي او چا ملتيجي خدمتي تفكري امولو بيجن دليوي جاكير دخوازه دائما دايورا رايا اخواني مثلا يك دو بدا بارتيكي ادنيجي بدا خو مخالفه وينا وين بيتر الفايده ملت غايا يعني دي دريدي برسكريك هي قد ملت جوابا في برسكريك نزان بدي يعني چاره سريه جير نزان بفيني يعني جي ام بيجن دليوينا خصمت بايا وشاغي مخالف جي علي كايب دا مخالفتي جي الهندري مجلسا مثلا بلديه دي انا زندان ام بيجن مثلا وقت يعني سلوكاتيه دي مثلا سلوكي شارداريه بدا مثلا بارتي كي ادني رايح خو بدايا بارتيا مخالفي وينا ودي مجلس دي ام بيجن بيشتاغي اوجي اندامي ويجي هبانايا وشاغي وي بهتر خدمت وي بهاتا پیش کتایا يعني ام چا بيجن كارن بيناجي يعني باثبات الدليل جي او چاغ بري ام بيجن هدا بار لبياسي بو يعني كتا تكتا بجارتنا يعني سال 2014 بري وينا ووليات به هيلا بالخاصه مثلا يعني كي هدفي وقت وقوتي هين بيترها بلكي درديوان تجاري نبو خدمت يعني بو خدمت يبكن لكن نمهين هدا باريجا كت هالبجارتني حبكي وقول بالخدان تشنابكن فقط يعني اوجي تشاوا تشيبو شغايجا قيوم هاتن يقيوم اجي باوريات بك كفاتي تمام قيومه يعني ام بيجن كم قيومه يعني خدمت خص بيشا يعني بله واجي يعني خدمت من خص بيش يعني جبر ولو لام بيجن يعني قيوم يعني تشتكي مثلا وقتي بباشا باوريات برزغري دفردجي هي برزغري فرد هي فقط برزغري كهري مستر او وشخا اولهي كنبه حادثه تروري وشخا بقومن ووليات به حكومه تجاري يعني استري شعبي ونانر وجاردي قيومي بيني يعني دناف شيكا جبراي فاتي دناف ملت جي يعني مرد ناف ملت بياناتي
هدا پاری بالحصاد واری کرداده يعني شبر هرم يجين يعني تأثير پر لسر ملت هشتيه حتى تبي هالبجارتين اتقلق دبيجن يعني دبي ايك ما في كردا راستا بده يا داش سياسة آخر ما في كردا ناك امی بيجن بيلك ناك مرديوان شخوره بفي وارد پر قوتون هي مرا باور دك يعني دبي هالبجارتين اجيده اف سياسة هدا پاره بانگی هرمت که ملتی کرمانج دک ملتی کرد دکجی و تاثیر که سروی ملتی به هلو ورخیات که. بله هدا پاری سه باجار المزن نامزدین خو عشکره کر دیاربکر وکیل هدا پاری فاروق دینچ بو نامزد لرحای مهمت امین özaslan ولسيرتيجي عبد الرحمن özcan. هناك قضاء دنجي واجا نامزتي خو عشكرة كر براستي دو ونامزتي دنجي عشكرة بكنا للمجلس البرلمانتو يجبينه ك تايبت جبركو هبو تأخير كرن بيش روجه ده ويهدا بارجي نامزتي خو عشكرة بك بله مالا وابا كيكي حياتوران الله خلان سرچاورات خير وخشيت ان شاء الله. تماشان هجا به هفته هاتن داویا برنامه اخبار حتی هفته کدن من خیر و خوشی در امانت خدا.